hakikam jo kisama pulina du kipor bakter hadir mengenai kedua lawyer kejing trekam kejing i bak kabakam so tenane kejing trekam kejing fungsi kan abang-abang lais nan tam fungsi yang berkuasa kausa nan batai jerong dengan sebab banyak tu ditanggawe bapilya syai pai bahakapor barialam ke UDP yang isi hapo district council babi dari standing council ini rengkat bagi Pak Robert kum legal advisor and it will be on record ngimpat juram kawe yesu ngimpat yesu mereka ngayon semua lagi sampul dan hobi dikir kat dalam district council hapo haikot remlut mana kes remlut mereka bersos kena atau bersos rokok maka pun mereka andon mereka tangsuan ke PDP ilang isanyo may nasutu sa syaweng takadahang isanyo ba kalalaw makunta ikani kini cikwa tuna banyak tuh ini banyak kapit